Ngisacela ukubingelela uma ngothobana sangoma sibula ngonyezinye sibula ngamathambo. Kunombuzo la engihlale ngokuthola bengibuza abantu ukuthi kudalwa yini ukuthi izangoma zibheme ugwayi wamakhala. Ngelinye igama kudalwa kuthiwa yini isinemfu. La into engifisa ukuyichaza insu nesinemfu sabantu abadala ugwayi lo obhenywa ngomakhosi izinto ezimbili ezehlukene. Ngengixele kakhulu insu ngoba insu angiyazi ukuthi yenziwa kanjani. Lo gwayi lo kwakufike kuthathwa amakhasane omdloti umthombothi mase emva kwakhona mayisethathiwe lawo makhasi mase kuyahanjwa kuyiwe entabeni ufike ufuna ini lenhlaba le encane. Inhlaba ke bayazi abantu abalaphayo abazi abajulayo ukuthi isiwasho leyo nhlaba leyo iyisiwasho sokuqala umlotha wasekhaya noma sekuba iyona leyo nhlaba leyo isiwasho. Kudala abantu ababethandazela abantu kudala abantu ababesiza abantu hayi ngamakhambi babesebenzisa zona lezo zinto lezo. Isizathu ke sokuthi ke labantu bebheme logwayi ukuthi 1 amakhosi afuna njalo ahlale ehlambulukile emzimbeni. Ngalesikhathi ubhema logwayi ngaleso sikhathi umzimba wakho uyahlambuluka nabo bayahlambuluka bayagezeka ngamazwi la anamhlanje. Logwayi lo uyahlambulula. Once abantu abadala bawufuna kuwe bathi sicela ukuthi usenzele logwayi lo wesizulu. Lapho uhlale wazi ukuthi abantu bakho bafuna uhlala uhlambulukile ungangcolile. Logwayi ke unemithetho yakhona ukuthi yena wenziwa kanjani ubhenywa kanjani awenziwa ubani. Logwayi ke kudala wawungenziwa umuntu osangene einsukwini zakhe umuntu wesimanga. Wawenziwa ngogogo abadala. Uphinde futhi wenziwe ngabantu besilisa. Angisho ukuthi ngicwasa abantu besimame sengisholo ini amandla awo ukuhlambuluka kwawo ngoba abantu besimame bangena einsukwini zabo bazolinda beze behlambuluke mabephuma nakhona basuke behlonishwa mabese einsukwini zabo. Sengisho ukuthi ke lo gwayi ke usebenza kanjalo.